Ha imimeach seos sa tríocht the ain an na Foghlam Gàidhlig. A bharach is teagasg céin ag ddífadíran sin siadú luch teagasg san bhunscoileach san márscoil. Sin cúteach siadú luch teagasg a bhisasás an a bhí lírigach Foghlam ag na tráídan. Ha cruaim go bhíacin as na blion na raon h-uile seos sa obair dúineag a filant as a Ghàidhlig a cumasach a gáilisteach a obair an na scoil mar raonaran, mar dorsaran, mar neachtaich as a chantín, bhí féimacin gháinearan sa h-uile mai sin fiachan ní áirneach Ghàidhlig a chruach agus na scoilteanacin sanas mór de Ghàidhlig agus do luch oprach Ghàidhlig a bheits acin as an scoiltean sána se ar a bhíasa. Féime tú difar seos a gdíachgan is an scoil Ghàidhlig. As a dúcha go hacan in na heil, hascoilearich, bunscoil agus árscoil. Féime tú luch goprach a súrin bhí gopad as na tríáidjan na sin. Teagasg goharid agus teagasg de dhéfar chuspadan as an árscoil. Féime tú dúine chus gas na clasicin, dúine hacopas an ofis. Dúine sa bíachn is an scoil, féimi Ghàidhlig a bhí ag gidoras le hícustay. Chanin go bhfuile óbhasach cutramach Ghàidhlig a bhí agus an ofis, cin stú hiad gúine ha cútegin a le dhéchgin ne a chlúingin, ma hícead chun an ofis ne ma gúnas a chun an ofis. Agus úna sé scoil Ghàidhlig a hain, ha macar a Ghàidhlig a hiad rúd a chlúnasad nó a hícead chun an ofis. It's son a bhí gopad an na scoil, féimi skillan sonricht bhí acad, is son a bhí gopad an na Ghàidhlig. Féime tú bhí cumasach léag scríoch agus goharid láharst an na Ghàidhlig. Huvan opad a haig teacher in is an na film trefhíon na Ghàidhlig. Ha haast a opad an na bhí a cruachach stú, a gitar hengachach stú. Agus ha mis munig gur sin haast a leisachach na skillan canan ac na skillan scríoch caú. Agus féime sin cumal suas dí na fachlanú na bdéirechas úra hat sin amach ar difar chuspadan. Han je lustata ionnsachadh a Ghàidhlig a-mhàin is munin. Well, son bhí teagasg mathematics ha bheolach an chusbar mar ha na teacher mathematic. A chéadúd mis muidig mai dul bhí gobas an scoil Ghàidhlig, féimi ùidh bhí aid an Ghàidhlig. Agus is capachor fiocla bhí orst smiding ó sé scoil Ghàidhlig a seo agus doch hanas doraf bhí teagasg mathematic an Ghàidhlig. Ba fiocla an bhíine hóisi mi ach chan sin mar a hai ha stoi chet soch siamiasan chan smiding mi in ha mi Jenny Sean an Ghàidhlig ha díadach mar a bhí an scoil sa miele. Son bhí teagasg an scoil Ghàidhlig chanin sa féimi skillan canan a bhí agad an na bhíon, scríbh agus líbh agus féimi a bhíag ire caran art, féimi a bhí filanta. A hiileag ar de skillan canan, chanin gwn féim thór fudge na bhí agad nar ha gopad an scoil Ghàidhlig, Ion na scoil san Bidh fiús, féimi a bhí mar brín rí dúine, ina bhí agus clown, féimi ùidh bhí agad an na clown, agus chanin cúteach gan féimi a bhí glíomh is opad an na buin sa gobar cáil rí dúine le má feasc. A thuh opad scoil ha mar ríocha gors go nuair gut bhí léag, go nuair gut bhí cruthachadh de sgoilearan, ma ha féimach go taig sonrichtse, mar leudachadh dréirechas, mar leudachadh fachlan. So bhíh dú lecham sa duine sa bíomhach opad go bagad cumasach na skillan a sin a bhí achga. Ba bin echt cothrom
Does taich na teacherin na classicin, le cúteach a chláin le léveh, scríbeh agus na harbhanachcha. Agus bys na jesach san cwsber yn neile cúteach. Be mi dalmach an rún chluche, cwmal súle de chláin, mis at y mwy. Agus bi mi cúteach an san tal bi Mheadhan na chláin na gana bíag. Ha mis mynach o gyfela cwtshmach gym I Ghàidhlig I dyn ha gobod as y sgol a sio wel ha ciolach o gyfela chlawn y cleachd yn Ghàidhlig a byd byd eis o'r past as y sgol as y Mheadhan. Wel, ha corter amser fi gobod as y sgol a sio ha mi fi gobod ein sy'n ffogwsgol I ffog yn trych biliorna. Agus ha ciolach o gymig ffintyn o chlawn sy'n go Class a-mhàin as y fynsgol, agus at yn orsyn o gwbrach o sŵas gan náardsgol y cymant I Ghàidhlig. Sa sy'n o ionnsachadh tlach for fi gwbyn amysg. Ar yd y sérlum le fi gwbyd sy'n offis se gyfela trang, hawch y trang sy'n achel y la chan I la feddach gyng fatid, sydd yn y sech gyn yn y miasan chan I la dy feddach gyng fatid, sydd hanwn y sydd ach o rwy, hawtachars li Tor Jeffer Gúnia von Njönia 3 bliana gús ag sgoilearan sus chun Njönia hyd y fógef bliana para den achga agus dúin eile vis a tingas de chun y sgol agus a chwle dúin a cholach agus hatid a chwles gacho eiter Ghàidhligte sy'n toch o maletol. Gwybod mae'r teacher mwyd y pia chanin na lansir. A chyfarach gyrsyn a tord Tálach is fór gósa nuair a chiimi clána tína röd gomór. Má ùidh son bhí anna Ghàidhlig. Stoch smúing bhí an géisioch brí barach Ghàidhlig an radio. Cúant is an telly, is an BBC Alpa. Agus stoch fiachan bhí lévach barach Ghàidhlig. A má smúing sin Maar ha migration ha mis missing over sin kan dul ach. Ha mis missing ha maar bug chorik in dat hij toos vi keesio be Ghàidhlig de video's ha kuant de Ghàidhlig ha toch ha fast ha corder ut barach snorsen ha giori vi sas an Ghàidhlig ha giori vi mun kursen kanat. Ha gema var a cothroman an is on eerste sigiano an de sgol. Tachgad y myr y basg a fi, na dda hosg fysyd teagasg. Ynys, ddiwch ag hacan yn haws y sgol sio. Ha cothroman nawn far y ffwdw opad I gianw is on y fi nad fdiaf hitjar, sy'n oes yn i'r chianarst. Ha cothroman nawn cwtioch myr I efo an y sgol sy bi, gwydwg teacher yn y fi cleachd rad charter teacher is son sgoilearan leudachadh sa sin a bóla géad op na scola cúteach. Fimber ha súl na Ghàidhlig I bhí leudachadh thuamh na cothroman na hasinach.